tunalipata vizuri ndio nasema. Vita hii tunaenda kuishinda. Imboni TV. Ndagusuje kandi ngufije byiza ahantu hose uratandukanye ngo ikaze makuru agezwe muri uyu mwanya. Nje nitwa Ajabu Marashi. Mu byukuri tugiye kureba ku makuru agezwe muri Burasirazuba bwa leta ya Kongo, dore ko hari amakuru agezwe muri aka kanya mu bitero byabaye bikomeye cyane byasize ihuriro rya FC M23 ryisubije agace k'ingenzi cyane muri Warikare, agace kitwa Buhimba. Mu byukuri habaye imirwano ikomeye cyane, ukurarasana ukomeye cyane hagati ya AFC M23, ibitero bikomeye cyane byagabwe, ndetse kandi hagaragaye intwaro za muzinda ziraswa, hagaragaye kandi drone za M23 ziraswa cyane kuri FRDC, cyane cyane barasa no ku kibuga cy'indege Kisangani muri Chopo. Mu byukuri ibitero tuye kuri kuno byagenze, ibitero bikomeye cyane byasize ihuriro rya AFC M23 ryigaruriye agace ka Buhimba. Uko byagenze kuva ku munsi w'ejo kugeza n'uyu munsi, ibitero birakaze kuko batangaje ko gahunda ari kwihimura, kuko AFC M23 yavuze ko igomba kwihimura igahorera umuyobozi wabo, umuvugizi wa gisirikare Colonel Lieutenant Colonel Buringoma umaze iminsi yishwe na leta ya Kongo. Mu byukuri bavuze ko mu kwihimura harimo gufata ibice bitandukanye, harimo kandi kurasa ku birindiro bitandukanye bya leta ya Kongo ndetse na FRDC. Kwimura kandi harimo ibi batangiye kwisubiza ibice bitandukanye nko muri Warikare n'ibindi bice bitandukanye. Ikindi bakomeje bavuga yuko kwihimura ku gikorwa bise icy'ubunyamaswa ngo bakorewe, dore ko babyise ko ari igikorwa cy'intambara, ko barishe Buringoma, ngo bagomba gukora ibishoboka byose bakarwana ku itsinzi yabo, ndetse bakerekana yuko bakojeje agati mu ntozi, dore ko banashimangira ko kuba umugaba mukuru w'izi ngabo General Major Sultan Makenga nawe yararokotse bino bitero byagomba kumuhitana, nabyo ngo aragasorwa gakomeye cyane, kerekana ko leta ya Kongo yabasuzuguye kuza agati mu ntozi. Bityo rero ngo biteguye kurwana umpererezo, bagafata n'ibindi bice bitandukanye usibye n'iyi Buhimba muri Warikare yafashwe. Hari ngo n'ibindi bice bigiye kwenda byafatwa, ndetse kandi ngo amaso yabo yerekeje hirya cyane, ngo ntago ari hano gusa nkuko babitangaza. Rero tugiye kureba ikihishe inyuma ya bino bitero byatumye agace ka Buhimba muri Warikare gafatwa, ndetse kandi turebe drone zakomeza kurashwa na AFC M23 zaraswe kuri leta ya Kongo ya FRDC, cyane cyane mu gisirikare cyabo. Mu byukuri turebe uko byagiye bigenda, dore ko hagaragaye ko hari abantu benshi bapfuye, abasirikare, birambo. Hari kandi abantu benshi batangiye guhunga mu bice byo bitandukanye bakajya ahantu hatekanye, abandi bakajya mu mashyamba. Abaturage benshi bashatse kujya ahantu hahurira abandi benshi. Mu byukuri hari abagiye hari AFC M23 kuko bizeye ko hari umutekano kandi hatekanye. Hari kandi abantu bagiye ahacungwa na leta ya Kongo, hari abahungiye mu mashyamba, hari benshi bahunze ibyabo bafite impungenge z'uko mu gihe AFC M23 yahagera cyangwa se no kuba yabarasa, dore ko abaturage benshi batanze ubuhamya bimutse bagaragara mu mashusho, bavuze bati duhunze bino bice bitewe nuko tutizeye neza niba iri huriro rya AFC M23 ritaba ryaturaswa ryiboneye. Dore kuva ku munsi w'ejo habaye ibitero bikomeye cyane, aho leta ya Kongo yarashye bikomeye cyane, irasa ku birindiro bya AFC M23 n'imbunda za muzinda. Nk'uko nyakuri byinshi byanditse ko kuva ku munsi w'ejo mu gitondo ndetse n'ejo bundi hamaze iminsi, cyane cyane hafi cy'umwaka, hamaze iminsi imirwano ikomeye cyane, aho leta yagiye irasa ku barwanyi ba AFC M23, ariko nayo iza kwihimura ibyita agasuzuguro. Rero yavuze ko leta ya Kongo kubera ko ikomeje kwica gahenge, ngo niyo mpamvu yeguye intwaro zayo ikarasa, ikaba byatumye igera muri Buhimba nk'uko yabitangaje. Dore uko byagiye bigenda nuko byatangiye ko bimeze, ihuriro rya AFC M23 ryisubije agace ryahoranye mbere ryari nagafite, agace gaherereye muri satere ya Buhimba, nuko gaherereye muri groupement kandi Walowa ya Rungu. Aha muri Warungu niho kano gace gaherereye, aha ni muri teritwari ya Warikare niho kano gace gaherereye. Bavuze ko bagafashe nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Ibi byawe nyuma y'irwano ikomeye cyane yari maze amasaha menshi cyane, abantu badasinzira, batarya mu bintu bikomeje gusakuza, ibiturika hirya no hino, abaturage babuza amahwemo, kandi abasirikare ba AFC M23 ndetse n'aba leta bari kurasana umusubirizo. Niho habaye kino gikorwa gikomeye cyane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'abazarendo ndetse
n'abandi bafatanya nk'abarundi imirwano ikomeye cyane yabaye ku tariki ya mbere Werurwe 2025 nibwo kino gitero cyagabwe gikomeye cyane ndetse kano gace ko muri Warikare karigarurirwa n'iri huriro. Ikinyamakuru cyitwa Actualité cyatangaje yuko AFC M23 yateye ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse na wazalendo bafatanya iturutse mu birindiro byayo biri mu gace ka Kilongo muri groupement ya Ososo Banyungu muri teritwari ya Masisi. Mu by'ukuri bateye AFC M23 yateye iturutse muri bino bice ijya gutera FARDC iyisanze iwayo kugira ngo ice aka gasuzuguro. Nyuma y'amasaha menshi rero hari imirwano ikomeye cyane ndetse humvikana urusaku rw'amasasu Buhimba yakomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane birangira inigaruriwe. Haba imirwano ikomeye cyane aho ingabo za leta ya Congo na wazalendo n'abandi bafatanya nk'abarundi habaye imirwano ikomeye cyane rero ngibi byavuye mu birindiro byazo. Iyi mirwano yasize FARDC n'abafatanye bayo bava mu birindiro byayo harimo n'iyi Warungu, harimo na kano gace ko muri Warikare kigaruriwe na M23 ngo bakivamo M23 yise ikajyamo ndetse inatangaza ku mugaragaro yuko yakigaruriye. Icyo gihe bakiva muri ako gace FARDC ndetse na wazalendo bahise bahunga berekeza mu gace kitwa Ngenge kari mu burengerazo bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ikindi kandi twakubwira nuko abaturage benshi cyane bo muri Buhimba kano gace kafashwe na AFC M23 bahunze iyo mirwano ndetse kandi bahunga ibyo bice biri kumvikanamo imirwano ikomeye cyane berekeza mu bice bitekanye kubera ko bavuze ko batizeye niba AFC M23 itabarasa. Bavuze bati dushobora kuba twakwisanga twarashweho na AFC M23, niyo mpamvu tugomba kuba twahunga tukajya ahantu twizeye neza ko ari umutekano ushyitse cyangwa se uhagije. Bityo ngo kubera ko batize niba itabatera niyo mpamvu bagiye gushaka hari umutekano ngo bagiye mu mashyamba, abandi mu bice bigenzurwa na AFC M23, abandi kandi berekeza mu bice bitandukanye. Harabagiye kandi mu bice bitandukanye byitwa Kiuma cyangwa se Kimua, abagiye mu bice bigenzurwa na AFC M23, abagiye mu bice bigenzurwa na leta ya Congo. Ariko abaturage benshi bahunze imirwano bata ibyabo bafata utwangushye tw'ingenzi twabasaidira mu nzira bahunga imirwano barigendera. AFC M23 yakije imuriro ndetse itangiza ibitero bikomeye cyane. Nyuma yaho ku tariki 24 Gashyantare 2026 AFC ihuriro rya leta ya Congo n'abafatanya bari bishe umuvugizi mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Uringoma bamwiciye mu bitero bikomeye cyane byabereye muri Rubaya ni muri Masisi ahangaha muri teritwari ya Masisi. Ibyo byatumye AFC ivuga yuko kino gitero ari igikorwa ngo cy'intambara. Ikindi ngo nuko aragasugura komeye cyane bityo ngo agomba kwihorera ku muyobozi wabo wishwe. Ikindi nuko kuba Majoro General Sultan Makenga nawe yararokotse kuko bino bitero byari byamutagitinze nawe ngo bigaragaza agasugura komeye cyane bityo ngo agomba kwihorera kugira ngo baca agasugura k'ihuriro rya AFC M23 baca agasugura k'abantu bo muri Kinshasa nk'uko babigarukaho. Niyo mpamvu ngo beguye intwaro zabo kandi ngo biteguye kugera kure hashoboka. Kuva kandi uwo munsi batangira ibitero AFC M23 yafashe ibice bitandukanye byinshi cyane ibyambuye ingabo za leta ya Congo. Ikindi ibice bya Rubaya n'ibindi bice bitandukanye babyambuye ingabo za leta babijyamo batangaza ko babyigaruriye. Ikindi kandi nuko AFC igaragaza yuko yafashe icyerekezo cyane cyo kuba yakwirukana leta ya Congo inyujije mu bice bitandukanye ahashoboka hose. Yavuze ko kuba leta yishe agahenge kumvikana Katari, kumvikana we Washington n'ahandi hatandukanye, ngo kuba leta yarishe agahenge kumvikanye n'impande zombi ngo nicyo gituma mu by'ukuri yahisemo kwegura intwaro zayo ikarwana kugira ngo ibe yagira uburyo na isubize ku murongo. Ngo yarihanganye iratuza. Ibyo ngo byatumye babona ko hari ibintu byinshi biri kwangirika biyemeza kurwana bagasona ibice bakuwemo ndetse bakanahorera umuyobozi wabo watabarutse Willy Ngoma. Ku tariki ya mbere Werurwe 2026 ikibuga cy'indege cya Bongoka cyagabwe ibitero bikomeye cyane na drone zikomeye cyane na AFC M23 yagabye drone zigera kuri enye. Izo drone zagabwe ku kibuga cy'indege zikiraswaho. Kino kibuga ni ikibuga cy'indege cyubakiwe abasivile ahangaha muri Bongoka. Ikino kibuga cy'indege kiri muri aka gace rero ko muri Kisangani. Kino kibuga cy'indege kiri muri gace ka Kisangani ni ikibuga cyubakiwe abasivile, ariko ku ruhande rwacyo hafi ngaho hari igice kibikwamo kibamo intwaro za gisirikare, habamo kandi ibigo bya gisirikare n'intwaro zikomeye cyane. Niyo mpamvu AFC M23 yagabye ibitero
kuri kino kibuga ntabwo yashaka kwica abasivile, yo ivuga ko yari ishaka kugaba ibitero kuri hano hantu hari intwaro n'ibigo bya gisirikare biri kuno kibuga, nubwo ngo cyitiriwe abasivile ko kisanga kirimo gikoreshwa mu buryo butanyuranije n'icyo cyagenewe kugira ngo n'abasirikare bahari bacike intege. Ikindi kandi kugira ngo bino bitwaro bihabitse bibe byakwangirika cyangwa se nabyo bifatwe bijyanwe mu iroro rya FC M23, ngo ntabwo icyari kigamijwe ari ukwangiza ikibuga cy'abaturage cy'indege nk'uko leta ibivuga. Mu by'ukuri ngo ntabwo ari cyari kigamijwe, ahubwo harigamijwe kwerekana ko igikorwa cy'ubunyamaswa cyakoze kidakwiye. Gusa ariko muri izo drone enye bivuga yuko leta ya Kongo yavuze ko yazihanuye zitaragera ku ntego zazo nk'uko yabitangaje. Iki nuko kino kibuga cy'indege atari ubwa mbere kirashweho, kubera ko no mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri nabwo cyarashweho, nabwo hari ku cyumweru niba nibuka neza, cyarashweho na AFC M23 ivuga yuko yakirasheho igamije yuko yagera ku ntego zayo ikaba yafata intwaro, dore ko banatekerezwa ko mu gihe byaba ngombwa kino kibuga cyanafatwa kikajya mu biganza bya AFC M23, kuko iteganya ko igomba kwagura ibice igenzura ikagera kure, dore muri target zayo no kuba yeguye intumbero ngo na kino kibuga cy'indege kiri muri Kisangani nk'uko kirimo kiraswa, ngo intego ntabwo ari gukirasaho gusa, ahubwo mu gihe bacunga nabi abantu bo muri Wazalendo n'abandi bafatanya nka FARDC bakwisanga kino kibuga cy'indege kiri mu maboko ya AFC M23. Iki ni ikibuga cy'indege cya Bongoka cyubakiwe abasivile nk'uko twabigarutseho, ariko kiraswaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ikindi nuko mu by'ukuri hamaze iminsi humvikana imirwano ikomeye cyane muri bino bice bitandukanye, drone, intwaro zikomeye za muzinda, ariko bikagaragara yuko hari ibintu bikomeye cyane bikomeje kuba bitavugaho rumwe ari muri Kivu y'Epfo by'umwihariko. Ariko mu by'ukuri rero AFC M23 yavuze ko azakoresha ibishoboka byose ikirwanaho. Mu minsi ishize Colonel Nanga, umuyobozi w'iroro rya AFC M23, yatangaje ko bagomba kuzagerageza guhanura drone zose za FARDC, bakazahanura zitaragera ku ntego zazo, ikindi bakazahanura ziturutse aho zakomotse, ni ukuvuga ngo zikiri mu cyerekezo z'aho zivuye zitaragera ku birindiro bya AFC M23. Bityo rero ko babonye uburyo ki zarashe Lieutenant Colonel Wiringoma, uburyo ngo byagenze barabibonye, niyo mpamvu ngo bagomba kwitegura ntibarangare ntibakore ikosa ryose, kugira ngo hatazaba undi muyobozi cyangwa undi wese wabaca muri humya akaba yapfa mu buryo butari bwiza. Niyo mpamvu bafashe umwanzuro wo kuzajya barasa drone yose ya FARDC ikiri mu murongo, ikiri mu cyerekezo kigana hariya ahantu itaragera ku ntego zayo. Ibyo ni ibintu bamaze kwiyemeza, avuga ko bagiye ku bishoboka byose bakarasana nayo, ikindi bakarasa drone zose za FARDC zibagabwaho, kubera ko byo bimisagagaye ko FARDC imega bitoro bikomeye cyane ku birindiro bya AFC M23. Niyo mpamvu ngo nayo yahagurutse ikajya yihorera, ikindi karwana umuhenerezo kugira ngo ikumire izo drone nizi namwe ibitero bya buri munsi bigabwa na leta ya Kongo ku birindiro bya FC M23, ngirebe ko yabihosha, ikindi ikabasubiza inyuma. Ikindi yavuze ko igihe cyose abarwanyi bazarangara bo muri leta ya Kongo n'abandi bafatanya abarundi n'abandi, ngo bazisanga hari ibice byinshi cyane bakuwemo, nk'uko abayobozi batandukanye bo muri iri huriro babigarukaho. Ikindi bakanavuga yuko badacitse intege, kubera ko ngo babonye ko iyo barangaye bizeye ko gahenge kazoherezwa, ngo bisanga hafashwe n'inyanzo ikomeye cyane ku ruhande rwa leta. Ikindi bakisanga icyo bari biteze atari cyo babonye. Mu by'ukuri ngo bari biteze ko hari agahenge kumvikanyeho, ikindi kari kubahirizwa, ariko batungurwa no kubona hari ibitero bikomeye cyane bari gukora. Ikindi benshi bavuze yuko leta ya Kongo, abenshi abanyapolitiki barabisengura kuvuga bati iyo humvikanye gahenge iyi leta iragaprofita cyangwa ikagakoresha kano gahenge mu gihe abandi bubitse intwaro cyangwa se batari kurwana, yo ikagakoresha iri kurasa ku birindiro bya AFC M23 nk'uko byagaragaye muri rubaya n'andi atandukanye. Bityo rero ngo niyo mpamvu iri huriro rya AFC M23 rititeguye kuba ryacika intege, ahubwo rikomeje kuba ryahatana kugira ngo naryo ako gahenge kari kwangizwa nkana babibyaza umusaruro, ikindi nabo bagerageze bagere kure hashoboka. Rero mu by'ukuri kano gace k'ingenzi kafashwe ngo ntabwo ariko gusa, kuko bitangazwa ko mu gihe cyashoboka icyo cyo cyose, ngo ntabwo ari buhimba gusa hano muri Waikare yafashwe, ngo amaso yabo aragana kure hashoboka, ngo mu gihe byaba ngombwa banagira Kinshasa, nk'uko umugaba w'ingabo Majoro Generale Sultan Makenga yabivuze ubwo yakiraga abasirikare bashyashya, yavuze ngo intego ni ukugera Kinshasa.
hanyuma ndabashimira abanye nanjye muri kanya kuri aya makuru agezweho muri uyu mwanya kuri channel yitwa Mboni TV mwakoze cyane kwa nanjye muri aya makuru agezweho uba natwe mu biganiro byacu bikurikira njye nitwa Jab Marashi ibiganiro birakomeza Jabless Imboni TV, imboni ya rubanda.